Azoma contestant number 1 của Himale. Okay. Yes, correct. Nun hoi stage ông là bảo lệ. Đúng đang. Quên về là tôi muốn đi. Hello, kami na hile, niyang nun hoy ahia, kapian na kwa ahile, lamka ahi, lamka maakang kaya kahi. Tunitak, Global Zomi Lengthe Season 3, Round 1, Session 2, kayan sakdi nga hile, Zomi kahi, si ahia, alapuak tu ahile, siya lengtong paunaw, asa tu siya sangpi ahi. Wailawa kon genul le kon ngeto dina, tuna voting paililal ahi manina, hona vote saling namdua, waite tunga kipatu ko hon gen masaa. Deadline na hile 26 July hiya, hona vote na ilo te tunga ling, on vote sakdi ng kahon ngen ahi. Thank you. Zomi kahi hong bo pasya min pati Zogama kapianga Zogam hui ki kadiki Zogam an kwang ka uma Zogam sik tui ka doni Kaham kiam na zogam lei Khang a zo an le tu zo gam le tang khang kya zo mi ke ko gam vai gam ka piang zo kan nu ka pa zo mi ko an se nan kan ne khang ka si ka sa zo mi zo lai zo bao thei loi ko bao vai bao ka xiang zo cô mi vai mi tua lâu dâu mi cái dùng pi cái ni mi sang ngăn nhắm gió đi và xiên hồng vô đi tua lâu dâu mi băng nâng ta gầm bao hi dâu mi cái hong bo pasyan min pati min ham dang te te zo sung sung pai sung sung xiam zo ki zep ki po sung xiam zo an hoan me hoan sung xiam zo zo mi ten sil ding nek ding na pi sung sung te lo zo mi te hai wa sai zo mi kahi Zomi kahi, zumpi kaini, mi sang an niam zodin, pasyan hong vol hitwa lo. Zomi bang nung ta, gam pahi, zomi kahi, hong vol pasyan min pati. Zomi kahi, Zumpi kaini mi sang an yam zodin pasyan hong bol hitwalo Zomi bang nung ta gam pahi Zomi kahi hong bol pasyan min pati Kepa Lung đam ma mai piu piu cho teng a hello Zomi nun hoi na se ma ma hi siam kup tong en comment ong piang sak ding hi lung đam India lampan le India pan comment kipiak hoi ma le i kan i ve na ding ki tu nang hi khang manina ikidem na ikitai te na sian tho ding dei luat manin ken comment lo joina sia jeke de sang na peleng